Pemerintah Rusia mengunggah dokumen rahasia milik Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditemukan selama operasi khusus ke website. Dokumen itu berisi strategi dan perintah taktis militer Ukraina untuk melancarkan serangan militer ke Donetsk dan Luhansk yang disingkat Donbas. Dua negara ini baru-baru ini diakui kedaulatannya oleh Rusia. Milisi Republik Donbas ikut bergabung tentara Rusia menyerbu Ukraina saat ini. Dokumen-dokumen ini mengkonfirmasi persiapan rahasia oleh rezim Kiev dari operasi ofensif di Donbas pada Maret tahun 2022 ini, kata juru bicara Kemenhan Rusia Majen Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur. Dokumen rahasia itu kini bisa diakses seluruh orang. Dokumen rahasia dilengkapi tanda tangan asli Komandan Garda Nasional Ukraina, Kolonel Jenderal Mykola Balan, tertanggal 22 Januari tahun 2022. Namun sebelum serangan ke Donbas terlaksana, Rusia lebih dulu menggelar operasi militer khusus ke Ukraina sejak tanggal 24 Februari lalu. Operasi kini memasuki hari ke-15 Kamis Maret ini. Kami ingat betul pernyataan pemimpin rezim Kiev yang diedarkan pada bulan Februari oleh media barat tentang dugaan tidak adanya rencana penyitaan bersenjata terhadap Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Keinginan mereka untuk menyelesaikan semua masalah secara politik dan diplomatik, bukan dengan kekerasan karena Ukraina cinta damai. Namun, dokumen asli militer rahasia Garda Nasional Ukraina dengan jelas membuktikan kepalsuan pernyataan ini. Demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia melalui juru bicara Kemenhan Rusia Majen Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur Kamis 10 Maret hari ini. Operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Rusia, yang dilakukan sejak tanggal 24 Februari mendahului dan menggagalkan serangan besar-besaran oleh pasukan Ukraina ini. Rusia masih menyelidiki dugaan keterlibatan Amerika Serikat dan NATO dalam rencana serangan ke Donbas ini. Rusia menemukan fakta, instruktur militer dari Amerika dan NATO melatih Garda Nasional Ukraina sejak 2016 lalu. Jadi, hanya satu pertanyaan yang masih belum jelas sejauh ini, seberapa dalam kepemimpinan Amerika dan sekutu NATO-nya terlibat dalam perencanaan dan persiapan operasi untuk menyerbu Donbas oleh pengelompokan pasukan antar dinas Ukraina pada awal Maret. Semua orang yang sangat peduli dengan perdamaian di Ukraina saat ini, lanjut Majen Igor menyindir kebijakan ganda Amerika dan NATO. С 2016 года натаскивалась американскими и британскими инструкторами по программам подготовки натовского стандарта во Львове. В соответствии с приказом заместителю командующего Нацгвардии была поставлена задача с 7 по 28 февраля 2022 года организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы Нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Обращаю внимание, целых 5 абзацев 4-го пункта уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами и полиграфической продукцией. Заместителю командующего Нацгвардии по кадрам приказано организовать действенную систему морально-психологического обеспечения батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного предназначения, внутреннюю коммуникацию командиров с подчиненными, информирование. При этом важно обеспечить разъяснение личного состава, решение руководства и важности выполнения предстоящих задач. Обращаю особое внимание, что пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения боевых специальных задач нацгвардейцев, показывающих неудовлетворительные результаты психологического тестирования по критерию готовности к риску. Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской операции Объединенных сил на Донбассе. На документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования Нацгвардии Украины. Мы хорошо помним тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата
Луганской и Донецкой народных республик. Их стремление решать все вопросы якобы политико-дипломатическим путем. Однако оригиналы секретных боевых документов Нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений. Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских вооруженных сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую Народную Республику в марте этого года. Таким образом, остается невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планировании и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межведомой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине.